يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ميم عين سين قاف. الله أعلم بمراده بذلك. يوحي الله أتى الله تعالى وفارنا قنيانا كذلك. koy ogara ñakatanga mogoye moholamin makkan soro ñini na faragun sabatindi na qur'an ni allah kitabini donc ke mogo baniyan إليك adi ke mogo ya ni allah da farina ko ñakatange moholamin ya الذين ado yemmunga قبلك kungarankani العزيز allah yani ni yen tunganga الحكيم ayani gemundindananga له ما honsu allah dangani السماوات kenga kamunundi وما ado honsu kenga o munyindi وهو allah taala العلي ayani kallamuntenga ayani tunga qorenga يكاد السماوات adi kammunu motintono يتفطرن in boxe boxe فوقهن awa me kammundi mani sabuda allah kallankaxu ado kahirunum baturandigamu bisimillahi والملائكة adi malikanunga kongo sumallankonni ñana na ñamiti i kamanti gandenga subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ويستغفرون ado malikanungo kabari gesi mundunu yemmundagani kongo muñendi yani minal muminin ayigara be sukri ti muminanun toxonga malikanungo kabari gesi mundi ñana muñendun konunda muñendun koninu koy بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الملائكة إن مؤمنا مني كده كده مؤمنا أنا تقباني يصاف الله يقول إنه أنا أدعني والله هيندين دينغرا مؤمنين دقا ملكا نوعون دينغرا مؤمنين دقا إن مؤمنا نوار جاكا من ريدا الله نبالون ينتبكيا يسوع سانتين يا زو الله توانتي أنصف عباد الله لعباد الله الملائكة وأغش عباد الله لعباد الله الشياطين الله كمو بين نغنغا قرانتا كمين سويا كمو كتوندا كني ملكا نوي إدو سرنتا ماي إدو سرنتا هابيا إدو سرنتا دامبي ما كن سو كوماندي يانا خير مندون الله ما أنا كني تكهونما إن الله نياغا أنا بونين يوندو بكا تكهونما na sauke kama iya no wannan qur'anta tago honu na dina tago hon su kama dinga ti tago hon su ka hon nambarante aho jambante i min komunda kinyene shaytanu inta ho ho mundu na waranka ne an khairi gawadi inda ngengene kata ho ho ya maga dango ne baade بسم الله على نعم تغنيني الله تعالى آيات تجي آيان قبرانا غي بيسان دغاني آيان هنان غي بيسان بحقيقة الله يانا يانا ملك نوع من كنا دبرني الله ندبرني والذين يمبينوا اتخذوا أولياء كن غربور ننتقي قل الله تعالى قل الله تعالى تناي أنات الله ني تنغندانا أيوا كن كمد الله ويتواني قل لنا الله تنبتو الله وانتو كنان قل لنا يا رسول الله يانكم من يا تبساني أو هلا كبان مري من نقول لنا كن يندين من نقول لنا na borin batu nga batu na ni tintondi allah kebirenga allah wantu kanan golle
ngama nanti minu gara woli aw minu gara woli tigi donc woli tigi yendo woli bati yenda bala woli bega wa besi kaman khidimandenga alla ka besi yati kanu yenga aru itu yindindenga na kun kanu na jongi kunga kene alla bati ngede basa kunne soni kacce ne oda kata allah di farenga o woli kaniyen piti hillaka pe ya o soni kacce mundiye ti woli nunga ken piti hillaka pe mata serebe gandi khallenya nga batunu kamane de ken kamane mpi du ma woli makin kanda wa anyi manandu warakinga kabrenga intabatini kamane anta tahinan sunno mendi ti iyi mera o tora nyontono nani allah ntadi iyi mera o na hafutunu nani allah ntadi ay kenta tahin sunno mendi angari batu kamane makenya gawanya gala ti iyi mera o hoyu nyana nani allah takentadi kebra kento on hilakape gani kanu allah ti oni kanu umma qoni ni barka mundu allah hoqorunya ni iqanu ye adi barka mundu ye kenni allah bati ye kenni allah kanu ye kebrenga kinya mundu kome suma anna dabari nga himbe nu ga bugu sunna ndi kunda ke digame sori ad-dallin al-mudallin haythu za'amu anna kull man tawassala ila allah bi ahadin siwahu fa huwa mushrikun ko be nu ga bugu sunna ndi kunda ke digame sori kunti mani iwa konni dallen ti maga la kitaban wala sunna dallen ti maga qur'ana di adallen ti maga allah faran digame di ti sere o sere ganda suni kata allah iti hohoya ken kamani hillaka pananye ya subhanallah allah wotno da fabtahu ilayhi alwasila wasila ni mani inda jami'il mufassirin kullu ma yuqarribukum ila allah huwa alwasila allah wotno da ngani kharatinto sabu mundu kata allah tafsir gumunti hogo kometin don ni allah allah wodo kenyi kemira ona kel lazimi hogo wan anya sabu nan tin don di allah ti allah wodo kenyi fabtagu ilayhi alwasila kebire woli nun qanuye idaroye kenni kem po gore yoy bas allah farenti allah ti srebe nda woli qoni keda kebire nga in hega da ken kamanin tuyindi ti gajange ngodido menaga kibira kankare kote nga saw himbe qoni yendi kibira ken qanuye kibira nga ontat ni kendi min jumlat li wasaili de la nanti kenni soni katte nyugoy kempede wotini min aw kadi al wasail kibira soni katte be ga ko alla ga tona mundu wol kanwe ni kempo kote ni ba kankare kote lido anyam balawma anga ma ho kan ko danna ko ne ade a kebire nga la te wo kanu yendo batu yenna woli nuko kanina inta qonni inta batire bismillah wa awhayna qur'anan الذي ودا قرنبو فارناه كي وهي مغني كتانج مولمينيا عرب قنيني ودا أن غونغونيا دبول لسليم غيني دبول ما مكيا أدو يمسو كينغو مكتات كنميني مكتات ندبنسو مكة الكبا غون نقبي دونا نقبي غني نيانكوتنا كين تغنيني نونغا كبرنا تغنين غني هون سواتاتيا umul qura debumma debum su sare na bugu makana deben su sara ba debe hanabi allah gara tagana daro kini makai ma allah wat noda inna awwala baytin wudi alin nas lalladhi bi bakka kum bi hanabi allah gara sigindi batiye da adamare munda kingen himbe go bakka yani makka kebrenga deben jopene mani kompe hana nyene debe hana nga aw qisanun di hawa adama do ma hawa alla gari wara baka kamundi ira metu mina igdalla me mundunu ira me wari mina arafa
arafa mina aw makaya ke sabuda ke sabumun diran non kir arafa لأنهما تعارفا هناك بعد أن فرق الله بينهما في الجنة الله يحلني بوغبا كمي أرجنة ني سورة منيندي يوكمنا ميموندو قصة نو وچغبه o ma hawa holola o hawa adama wari nandalla adama gara wari bani ari halle ko ko mi gama wari kenni gunga hanan mo ngana ngaso hari dudundo hoyi ko adama ya gara wari kibla ken telenga yara metu no yi donc sikandari haba hanando ma hanan gara metu no ko be kibla ken de hanan bo kombe hanan gasigi no yi Allah subhanahu wa ta'ala Allah da qasi asunna qasi anta sore ato da ngani ko maharaqi aw debundi illa fi ummiha maganta inda kani jamanen be jamanen di gore qabla be qablan di gore taqi be taqin di gore al munyim warano bira kebe an munyim do kifaru su ko mande wokini debe ubiya qabila ubiya jamanen yugo na haragu logo ken Allah faran bare yayi bira kebe aken kallengo logo de kata besu ya kebe nga besu debe ngani no kobe ya debun suma osu mado haba debe kompe hanabe Allah gara trago debe be ya kebe ken besu debe kebe da harbe go ken kata besu a worni no yi nanti Allah ti haren keni aga debe mbokore ni kebe nga amaro go debe mbokore ay besu debe gore ni makka ay o debe hanan ni no ni besu haban kan no yi kebe nga haren ki kata osuya ari osu debe hananga o debe gore osu haban kari no yi kin Allah gollunta mi so gini asu soni den kin na mo kasen bra hare be gam basu besu yi agorni kata besu yi agorni debe gam basu debe su osu debe ngani osu haban kan kin na ko inda Allah faren kirindel logo ndenni wa aw kirindel diga mo kasen ka hana kama bismillah litunzira kuda annasrun gongo kuma yin kota mu de lagara kota ke konnen ta gemi makkan ko kin saboda makkan sura nun wasu ne kin kama mo wasu lagara kota to on gani yomal jama ko kuma yin kota bismillah la rayba sikamanya ke kota gesiyni kati jama'u aywa billi jama'a ke kota ngakum arjanna ni al jama bo onde wono kum yimbenni Allah ganna kanun ani jamanyana jamaya jamabane dinabane ولكن كما لغنا الله تعالى انا رمل يملوني اغركلو ينقنو يا ارجنا هنيني كبيغني كافرين ما دي مندانا تنتندا كندغني دي مندانا لا تنتا ادغندي كون قورا جهنم كان كانوا هلي ارا هو تغا سودا هيمبي غوا حقا بسم الله أورا مكان كنا بودين بتو الله تعالى تناي الله تعالى أتيجي أكين قاتوني دمندانا غدي وهو كبرنا الولي الله تقول يقول الولي أرنك تقول أرى اللغو يكمي بيجري هنسو بيسندي إخري مندنا نتكلم ولي الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ولي الذين آمنوا الله توني ولي الله ولي نغو على مرموندي أو ملكا نون دار ملكا نون إدو خري نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسم الله وهو أنغا دنيتي الله توني ولي دونك دنيتي الله ولي نغو هنا ولي akin Allah bai gane waliyun ayana ko da ti ke wallun qahano adamare mundi kanu yenti kamma sunenti kamma dunadi alul akhradi
وهو الله تعالى يحيي الموتى أيانا كرهرون غرنيني وهو الله تعالى لا نيانني كن بيسوم غنيني وما أتهم بيني أغرى ميسوغ كمبوني قلي هن سويا دينام بي أدو دينام بي تنا أنا تكين كيتنا إلى الله يقرأ ساغن دي كتا الله يدي لغرى قدا هين سوى ميمين الله أغمهم بيديو ومغمهم بيديو واسويا غبوني أموتني لغني ذلكم هنسو كيتين كمان الله كين تكون الله كين ينجي مولمين كمان قديم بينون كين الله تعالى موساقني كتا الله تعالى فاطر السماوات الله يعني كم من تغنداننا أيان من تغنداننا الله تعالى يغلم يا أنكم دغني أغاي منو يغرم بوان كني منو أدي باي يغرم فنا بوجو يوهنا يدي وأزواجا على يقولوا يغرون تغان اللي كاره اللي منغاي الله أنكم تغنا يغاوندو يغراون يدي أنكم يغوندو يغرو دابونو يغوندو يغرو تغين صابون بكا يغاوندو يغراون يدي بسم الله ليس كمثله شيء الله تهن سمنيا أوقم الله مغمي وهو وكافكن الزائد لأنه تعالى لا مثل له ليس كمثله شيء أو ليس مثل شيء من الله أنت نقول هون تقول الله أي كم هو أم بخرين يقول يقول من الله لكن الزائد وللتأكيد أيضا أرنا قطن أروينا قص أو جابونه اللي ونه أكين بانينا أيوة أكنداني ميك أكوان كم مبكرنا تيم ميواي كبرنا جابوا بينا ناسي أي مينتاي بسم الله وهو الله تعالى السميع أياني أيوة مكاننا البصير أياني الله نعنا نسوي كما أشار كنت مخالفته لخلقه قوم معمودون هنالو تمي بيكوني أو أن يروحنا بيكوني كني واجبين الله ده كتقيم عليه مخالفته لخلقه عدو تكهون تبال هو دي ومن هنا أهونسو ناو تقليري أهونسو agari dugo tiyo mo be ya aw kundu kan genta mot ngeda ngengo himbe to kan kana he agari ta ko ari kite ko ari ta ko ari yankai ko ay mana ko wa kinen kan ngeda ngengo ta tantu mo be ogo kitentu mo be ogo tarentu mo be ogo yankai tu mo be ogo soyentu mo be ay alla qalib tike mo ba ay meti ikede ho ndabala بسم الله له مقاليد السماوات كم من بايل من الله دغني ارو من بايل من دغني الله وريغن يربني يم دغني اغرا قانون يربا كندا انا قطن دغا يم دغني اغرا قانون قطو كن دغني اسني جاربيني كومي الله غندا موبي دبرانغا كو هليدي annatu allah hinyani anna rigati allah amma ambu amslama gondi adam fora woni innahu wallahu ta'ala ayani tuwananga hunni bisuya hunsu ko man yani na ango mo بسم الله شرع لكم ما الله تعالى نهن شرعي أنكم دغني الدين قل الدين وصانوها أجر النبي الله إنه وصي تكيم بويا كني النبي بهنا هم بيقول شرعي قمنا والذي عدو أيانا هم قانا أيوة أرهن شرعي أنكم دغني إذا كنا وهينا كتانج مهولمينيا أرهن شرعي أغدغني ودى إبراهيم وصي تكينا أدو نبي الله موسى أدو عيسى كن منيا من كون نوح دا إبراهيم موسى عيسى أرو الله فارم من كون دا عليهم الصلاة والسلام أن كياني أقيم الدين وجد قرا دين سجدي ولا تتفرقوا أما بوغ لو دين عندي كيان كون سوكا من الله نباني قاجم كندي بتفرق من منيا الله باني ناو
na me sogi kendi alla ma an kuto na me sogi kendi wal mushkila ngani yahudu antana wata alla wona nga ma an kuto mo gondo alla ga wa kuni alla ga yidu ma ko so mo qur'an di tabana parce que lemmem pingo ko ngalendi anga nasara antana wata alla wono nga go amma an kuto mo gobe on dar ni gam kanyedi lempi mo yugonondi yakampi mo yugonondi alla nu sikki khalle ko mo yugonondi wa hakada aqidam bogoy ñeni bogoy alla farenda ko da yahudiyam bogoy tanyere adu bane ya kisinteni himinu ga to musa aqidan kam nasaram bogoy tanyere adu hillo bane ya kisinteni himbe ga to isa aqidan kam ati keme yumato mo bogoy tanyere adu sikko ti bane ya kisin kin himbe ga to ikke aqida ado sahaban do tabi'in yani kun aqidan kamma himbi ga to ken kamma kun yankisi parce que bore ni aqidan bagi sunna ngar ke bi qataba ka allah ma ngutu yanga ne ken sabatin dada kun yaw torondi himbi ga ni mo halin allah haqendi anga da ken digandi himbi gaw gemmi allah haqendi anda ken mo halin himbe gani wajibi Allah hakendi anda kin digandi manda kinya muhaliga kinya ni tafarruqo kinya torondi ala kulli hal ko Allah tigano barkan sa onna o ko mo ngayire kengen ndiyere aqidul ash'ariyya sunnan dun ken suge madi nan tikeni aqida sire al maturidiyya kimbakani sunnan dun ken suge madi kuni aqida sire ko tana be ndai aqida himbe ga tukuya sehenwo walladi ambana gemenya di me ambana gemenya di me sehenwo aqidan sudi andago ko hilya inda ahli sunna wal jamaa me fambola wo kendi kingina mushkila kembale nuhu sariya nuhu gollinya limawu abati mo adu ibrahima qallen tabal ibrahima qalle batiyendi ar muamalatundi adu ar musa qallen taban musa qalle muamala wal ibada adu isa qallen taban isa qalle batiyendo o me na ngulil mawo ar allah farin qallen taban allah farin yimmi khana madhhabi no kunnagati bati mo no muamala an gaba o me sogina di kebdi basiya himbe wal mushkila na allah goro kebe kenni fil aqida ati oda kida kara dina sigindi kama boge dina sigindi ni mani alla bani nago alla magan kuto awajibin da muhalin da jaizu farun kalle me kitambala u kendi kinyina mushkila na ini sigan nan gimu sawaba nga kendi ngane gimu sawaba nga kendi akutege kimti basiya anta kirima malki yawo andi gado hanafiya yo andi gado shafi'iyya yo andi gado ahmada yo andi gado kentana yo ananyi on laslinga wa ambati mo ke be anga wa nyana an andu boro mena an gulle ma be gaw nyana laslinga way bane kemti basiya asuti allah farin tinyi asuni allah tinyi nga arabun kannendi araf fasar windi be suri famuye kun ko hanaka manu ngono kunni fuqaha umma aro mustahidun misalni hinjo be koy nuhu sharia may kemma nuhu qalin allah bani nawo adu biramo ngo sorno mo be hinto ko kemmo di maga wor nuhu ya kal o hawa adam ken ko sharia may kemma ken qalin allah bani nawo adu biramo ngo sorno mo ngen kamma hinto ko kemmo di ma wor nuhu ya golina le mago kumbo ko nyaw wille ni adu sharia won nuhu kenya di allah ti antage masrani maya antage mi anna alle nyaari nyaari antage mi anna akhi yaari nyaari lakin na surun kuma sigabo e adama bani gande ke law ko ni ma akhi nyaari ama akhi nyaari hamo aso ma aso habe nga ko me yaari o ma hawa nya sarna hillo hillo gira nyaari ngo yaari ni ko na yugo ma ko na yugo gira nyaari nyaari comme ça no ni ke mo
kebira wajibi ñugonu li na gollu ñugonu qurandi na jukku ñugonu qurandi na mogonu ñugoni kemma ino na ama girisa aw koto no honne di jamanga boyinga ado surum bone bakay qiharen na anu ñumu ngorni na ke digan kanen sabatindi na golle ngara qurayen kamma anya kemmo godi ma gorni timme ti hin kamanina ayam pasu albi men suyi qifaren suya adina nyam pasu dinan suya ashariya su ko mande ashariya ke be su kallenga no gondi ara sugir ni bagano ni kalle ke chokono hari lagare qifare lagare kitabe lagare sharia lagare nawto Allah faral liye maduna go gilli honsu dabar mo sharia no gondi honsu nanti ke qaso keni ganni hinye keni tahana hinye ke dabar mo gonzadi amma kinya to ananye hon su gindai adabar mo ngandadi amma ina lagarenga aganya lagarenga kengureni allati ma farratna fil kitabi min shay qur'ana kitabini o kuma harati hodi o ma hoto halle sirela tu kenda tu sire samay ken samay honsu ko hon tarnanga ma ayya ga bu mo nga wadi honsu allati ndo farentindi awo sorno deben su awo sorno jamanin su awo sorno qablan su di awo sorno wu haqqen su ya an ga ne mo an kallege kul mo sirna nya mo siri an go no ko no kiran tanya na sisa kiran tanya na ko mo kinya na iran da na duru la wa kalla iya anta mun da nanya i mo yo wono alla go nan nanya mo be kinna suron ta yimme dinan ta ikunga wa mun da anya mo be بسم الله كبر ما ati hommo bono على المشركين illa kafanu kamma تدعوهم anga kama ne kiri katta kenga kinyan koti kama Allah ni bane kinyan koti ma adu an kenna hare anta kaso sui honta ma adino sui o kinyani kinyan koti kama Allah ta'ala aw yemmin ya sugandini katta ibani na gunga agara ken kana dangani aw yemmin kandana katta ibani na gunga kengo jonko ini katta Allah batinga وما تفرقوا badina dun kono imam me sore إلا من ma بعد gonya ما halle جاءهم aw العلم to awli halle ya ta Allah ni bani بغيا me sore geni fisqi بينهم ido me na gandini ولولا kelema كلمة galli gambe ken kelema gasame ربك illa kamanga nanti walla garatuko إلى أجل katta wuceya مسمى ken tindengani لقضي ken balle Allah ñu kusaka kiten Bainahum. kutu ido me na gaduna de nka agara wati be ko ken duku وإن الذين bismillah وإن الذين wa innal ladhina yammu binu أورثوا الكتاب ورثوا الكتاب إن الذين أرزقوا بينو غرا كتاب قيمتو من بعدهم يهودي عندو نصارى بلي لفي قوم شك والسكني منه اللي محولمينيا مريب. السكا قدني فادعوا رسول الله أن أيواكم منكري لذلك كتا الله بينهم واستقم أن يمنتلون أمبامبي أكمدي كما كوي مغمبي أمرت. يرانيا مري مغمبي ولا تتبع يا سيري أهواءهم محبتي إن ينقلون أو الله بينهم كتوقني وقل أموتني دغني آمنت نتمني بما تهونغا أنزل الله الله تعالى غركن ينقني قل كتاب سويا وأمرت إنجي مولا من يا مري أعدل كدن ننتلمو بينكم أغا نغندي تكيتنا الله تعالى ربنا أياني وقسلام نكمنا وربكم أغا كمنيني لنا وكلهم أعمالنا براجم دغني ولهم أغا أعمالكم كلهم براجم أغا دغني لا حجة ميكيتي انت بيننا وقسلام نغا وبينكم أدامكم كتاب دنغنا الله الله تعالى يجمع أيام كهم من بيننا ودا غسنا غني والمسيح كيتني أو لغرق وتنا لغرنقو أو إليه كتا الله تعالى كيانكو الله بارندا هكذا سبحانه وتعالى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم القرآن كن مغو هو قوري هو قوتي سرني الله فارينا جنكوه donc Allah faran ko no kundu mi diamina ko kama yumatun
togodo Allah bate igara kanda mogobe ko mun yonkilu mo ma dabarde ho galli ko mun daga dage mi Allah ya ahina to kono ho galli Allah da haraga dage mi ko mun kenya wunyana ko mi aka to kadi de Allah ra ko Allah faranda ta gabe qur'ana de kana ro ko yi mato wa tarhon o mushkilan nan kebe nan gaba daiman kyalli surunda de ken dage mi surunda de iganati kyalli surunda akanci Allah shari'anga shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh an hada kanci annai aga aw aru Allah kallake go do me anime hinne ken tagge me surunda de ak hay yalle an tagge me Allah kayba aga tagge me Allah ke bi anime ko mundo Allah kono issa gondo Allah sawo ngam Allah sawo kan ko bana nyade kimi wajibi i qosendo Allah qosenga maniro Allah qosenga tanga ken wajibi ki golle ko tane de kin sallallahu alaihi wasallam ayin den qur'ane ita da ngani ayin den qur'ane ne anya kamo hadamarin min den qur'ana basi gaman kita tan karage do sino kar yanga da timme kenga inde kulle mo jupene aga qur'an ken kan su hammin gaboye mawatu wala sabuni wo konani kunya wanyana atini tanko ati shayyabatini hudun wa akhawatiha ati suratu hud ar kumme ni be go qur'ana de kunya ni tan qur'an de wad himbe go konni konni ngena nya kenya ma kenya ngenda simme kenga kanu ye kunni ko mana nya min tak mana nya oti joten do hanni wo sere ngi tan qur'an ni ati ken kannen dim palmi kenya ni tan qur'an de bismillah wa qul ya rasulullah ganandi والذين يم بينهم كن غفر من لما أمينا الله تعالى الدين النبي منا كم قل أو إجاب الله دعني كم قل هجنا كم اللتين الله تعالى مغنين كن يهودي أنو يتكون لما يم يدو مصابته أن كنا نطلق الله أن يم هولمين أنا كم حجة دين دي الله قت كندو الله فارغ أنه بيكانا تام كين الله قلنا أنك نقل كتونا yahudiya undi musa do tawrata Allah farin gari bane ke su hinyeme gilli isa gari yahudiya undi me wo kullu magi Allah farin li halle bura hujja suga yima asol lo tedi bismillah wa alayhim wa dawud kutiyamu yahudiyan kamma yalla qadimu idamani kim qudinni Allah ta'ala ayali kamaninga agara qur'ana kitabin yanqanni titunga aratin dawun yanqanni mizan yani kanchendi ho aw bil Allah subhanahu wa ta'ala akaba kunwa kanchendi ho jamanin tay qablan tay latuin tay tintoin tay duna no konsu besu gemundengo kanchendi hondi yere kilo anga diga Europe wa andiga Asie wa andiga America wa asuni kilo bane metre so ambana kilo takande so ambana munyang kote ka jaten distance ndi awa kilometre ndo aso ambana toni ngono ko no aso ambana litri ngono ko no aso ambana yari ngono ko no aso ambana kanchende munyati yokebe ya Allah ho yankantene kambal komunyo mu majiri harbane ngamme so renta kudi ho gori banana ho goro hiliya ho gori banana ho tambile gori ho gori banani mo ho kame gori ya ngal litr ni litri kilo ni kilo ni metr ni metri ken Allah kaba kun goyi aw wajunu tay anne manye bismillah wa ma yudrika ya rasulullah manna tini alla sa'a aw yin qiyam sa'ana aw atiduni la'allakni mu'allaqun lil fi'li 'an al-'amal yani istifham lil inkar yani ho honda ko inanga tilla gara ko tantindo maganda wahayi kebe go ya kanan kama
anke nganya harenga bane tani lagarenga an kitabi ngani lagarenga kini kenyi mana ko intila gara kotan tito bismillah يستعجل بها الذين ضحر سيبهم وكمن قرطي لا يكون يؤمنون قامتهم وندقا كيخكو والذين يمبينو آمنوا مشفقون كون قان كنا منها عوا قلي غاتو كني كبكما ويعلمون ناني كون غاتو أنها انت الاخره الحق يعني تو سبات انت يعني همينو كما ساي كون يان قرتنا همينو كا ساي كون كنا انيانا كامبري اتسكي كامبري ابو اتين كودا انجي مساي indan tin la ara ko tan kam pakati ya ngak mutna ko manda andam mani de warna waraka parce que bandanta la mahala awrni as-sa'a atiyatun la rayba fiha asharin maniya andam mani waraka bismillah ala na'amtum yani yumubinu kunga ofran limma hunyana la ara ko tan tabarenni kun musammili alla tutunga الله تعالى أيان مغمغ يكفنا تجيكم غادي يرزق من أسوء البر والفاجر منهم أسوء كمن دم في الله مغمغ يلغني كن يصابون دولين جما أو كل بنيان فلكي داكم ميكري إني ويم مرجي ناسابون الله تيتوني اللطيف أنغ بونم مغمغ كي مغمغ يوان كما أنغ نيم مغمغ كي مغمغ يوان كما اللطيف الله سبحانه وتعالى أتغنيني تغبي أيوة يوتني تغني بينو دعني أنا قامني أو كهما نيانا لجميع الأوصاف الجلالية والكمالية والجمالية الله تغني تان تغني هناك الجمالية والجلالية والكمالية تقدم تنوالي كون قهنو كهما نيا ناسيا لطيف كينويا كينيا صابوني لطيف الله يكوني تي توما اتقول بين اللطيف او كسسرنا تقول بيه مناسبان غونينا للجلال اواسرنا هم من مناسبان للكمال اواسرنا من مناسبان للجمال أواسرنا لطيف الله تغنيني تغبي أكوني نعلق كنتي أنها قوري 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 أو خير فتنو كتا إكون نانا أو تورا يندنو بكا إكون نانا تغنيني أننا همبيو wutu ho sabura aga wasro latifun kinwa da ayat dan dan qur'ana di nan ko Allah wo akonni ku ayanu di kin ayuya wasu latif ana tana mananun ko ni amanan gabine kin sabune awu asuko mon den kitana akenya wono awo ikomu ndaraja ngurugiri na sanki ak latifu muriyani himbe go legun suturni baka komma latifu muriyani awutu na ne ligana aho gabin kuyi latifu amana nyani himbe go kotte kosonte njarana latifu muriyani kamane be go korinta koren ni wi nyanada latifu muriyani kamane be anga kanay su an kan atlim dawni sira sumati mo kan Allah amari nyingin kama la angra golli gure be yan an kan andati na ken tuande an kan nakini hanga makutu an kan atlim dawu an kan anyingin dawni nga komenta no ile himbe go kan Allah nyingin dawu be su kan atlim dawni latifu mure yani fa samunta godo surenta himbe da anga wagi gini maganta Allah latifu mure yani akenya wo sere de manana i mekhidiba anga kata salini kuna ndeba anga kata sumu kuna ndeba an kata tungun ko kuna ndeba anda husrinya na huburen to kuna ndeba ake
kem palle kamanu su ko mande angande kamana ime khidima itaguna angi golenya ga kenyani angande kamana ken khidima ayan kamana ande man ni khidima ken muren latifu latifu yani kamane be serebe ganda kuta anta kortinanda latifu yani kamane be anganda gigi anta gikin dura on akin yani kamane be anta nyaga ndanan duro walla serebe garannata anta natan qoson akin yani kamane be anganda hobure nyam mogo nan dagaran karam mogo angana sage katai awi jonko inanga awayna ko amu tanga ma honya awantu wuliga latifu yani seresu anga wandu hinana awan pinana seresu kabe anga hinina nyime aw hinina ka hirinda hinini yime alla kuzana nda hinini yime ka hira ko tampi be ga wadi alla kuto be ga wadi ngakendi mo anga na sage bani alla hinina anko latif awre mana logon ten suwada kallan ka manan suwada haram paro yin manan suwada ke sabun hakarante annan latif ko nenga bondi kare yamba na ako alla jati mun yen sabuda an ga ya ne ken sabura duna khairun do lagara khairi an ga suka hunten kitara amu kisini duna haminu lagara hamin suka hunten bismillah Allah ta'ala akin yani mogoyin tunganga ti komen suka hunten Allah ne yimmin arjagana agara waljagen kanu kindangani Allah ta'ala ayani simbintenga ayani nindananga man ati yimme be kin yimme ganya aga walla gara aywa in hanya mundunu ti gollenga ona jidi ndilla gara mundananda awalla gara nahanga agolle bane ona jidi tammu tanyere kamunyeri kata haqe komenta kem pakato Allah ime halle man kebirenga yemme bi gollana mbega aga duna na hanya mundunu ti gollenga ti himinha ona duna yuwokine bila tadif jidi enta kendi de himbe ganan takenga kinyan kinanga wama min nadhirin takenda duna mundanan dangani awalla kharani de kibira Allah amahu wondi de ayara suko an kallenya Allah jatin sabura ina gabin kinanga lagara dunan kallen goni kingi batindi an taga kota Allah gar himbira ngar jagandi kinyana ngar jagana an ga nati gana ina duna yada nuti himinha an duna ngar jagabe ga an maganan qasode kinyo kinana wa ma lahu fil akhirah min nasib ngangin kallen duna na kota duna na warita ya subhanallah an honu wali woki konni rakani medi ginin kallen yana duna yada duna na kota duna na warita ande aga Allah woni ke modi Allah ta an kallen ni duna ide la garat harban tanda ibn islami an go ho nyana Allah gara kalle gantadi ibn kin hobbe gonde kim be ya sabuni Allah gari ko ni gome konya ike jatin sabura ata anna hawo kin wa iwa gabondi na Allah mo ina gabondi na barajin gabondanda kibra khalasi wa Allah lahimu kin golle an go khidiman da sunna dunadi anya salle yau anya sumi yau anya zikri yau ni koren brandi no awa anya digan sire yau ko hoddan bi an ga wanya na al madaru ala niyyat al hasana ngani sire Allah lahimu kin ko me golle de ngani sire Allah jajin saura an da kin yana wannan
angara khidman do khidman de ya anga manya Allah sabura na hantai anta har bana surna anda al-akhirah bismillah awala اللهم شركاء yalli kapalle munya na kafirin undangani wa شرعوا ما kungada honya shari'ai lahum kafirin undangani illi dina bonon degeya na ni Allah ta'ala madwi awati kingi magawa inde kinga wi ma shari'a tana gawi ma adu Allah kallaki kan tabara ina kinko kinya ga sigi ga wunne na kare na kinko walau ya kalmatul fasli qati fatan panci yendiga min galli gambe Allah gati iwo hindu kuna la garadu ke diga min halle allati mai ga kiti aw taga hondo men wandi billi riga iwo himbe walla na kingara wa kafirin ko لهم عذاب yanga qatimo idangani awakin torantenni ترى الظالمين gilli rani sere annam pagato ngani ki aya sabun Allah sallallahu alaihi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ti gollun na tingani ni golle yi gon gedange zuwanyana asumba na fi shakli nyamondi walakin fil madmun an wayni sura ngido menaga ke salli ke sumu ke jakka ke hiji ke sadaqandi golle ke sunya mo wannan bana ngamandi bakameri wala ngani khalasi ara misalin gino Allah sallam ke wakati islam agun tasorno mangana bu makka nan diga madina ara misalin gino ke ati liye sunu liye sir sugari madina li tubi li islam agun na ngalli yumu nganda bana kin hanta bana de ati faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sirebe gari tan an islamiya talli madina an gari kata Allah di farini kebirin alli kata Allah di faringa seremeri men nganda ila dunya yusibuha alli dunan biya sabura sisa madina li khairi ngono hakrata ko ngono Allah farendi sahaba nu nyaro besuya kengo no ko be no nyalli alli men ngani kenyi kellu ngi ko nan ngi kitana nga Allah de farengo nan ta ngi kitana de aw mar'atun yunkiha فهجرته إلى ما هاجر إليه ما يغرين واننو أن يسلامنا أبو كاهرين دبنا أري مدينة أنقا غمر مدينة تاني سلامي أنتر ناكتا كي صبر علي من كني ngandari madina na islami ay are kewonu nayiri ay wa talla wakata ngali men ganye de amar kata Allah di farenga de yani difference ni mani limi da kien misali nga honsudi golli bani o suwanyana wa kenen qallen Allah di farenda kenen qallen iduna nahada na burempi lemempi hankampi yagarempi hakada himbe gari i golle sirinya Allah di farenda kebirenga ken qallen mu Allah di farema angaran qallen hotana be sabuda aywa an kana qallen sabu ni gani Allah di farema wal kunda ma magore ke kotanga islam ma on shartinya ni bagam baganda ma annan islamiya manga bugu anta waranga nan diga madina ka fa Allah farema azim na to Allah wa Allah farenga ko ni tiken na liga anda ta ginda ngari kata Allah di farenga yani Allah mi do fare mu medi ho hodi tiginda ngari madina ka alli kata Allah di fare ni kebirenga talli kata Allah di fare amma diginda ngari kata Allah bane de diginda ngari kata Allah di fare yani Allah randagina bane amma mangana fare ka hay fare ngana Allah ko yanga ayana ndu Allah na andu ambara angana fare ngwa Allah bindi bane andu ron to
angara farin bunga Allah dun kondi bane an duron to wani fufa ne fufa an duron haski har bandalu Allah piran tar ko ni mangara farin kadi bismillah ترى الظالمين يا رسول الله يا كافر ملي مشفقين إكانوا تمو مما أيوة يعني لا غرق كتاما إكانوا تمو هما كسبوا إذا كم قل لي دونالي من سابورا الله كنين تقى يعني أنا خمو وهو إكانوا هو واقع إكانوا بهم هكي إكانوا هكي أو كني كما لا محالة يعني كبرني أمو كنا همينا كنا تانترا نانكن هوبري كبرني وكايرو كني لا غرق tungan na kunu ne lagara an kanu himbe ne an tahir ne bismillah walladhina atiyammu bina kunga tungunni igara kulli kurungulli wa amilu salihati igara kulli surungulli fi kungu arjanna aywa afaydini lahum ma homo idangani igara ken kanun ikamanni dini ذلك aljanna roye tigi kani fason taunga الكبير ngani fason taun korenga Allah ganda kahirin ko na bonen ko na digaran ko ana islamin ko na digaran ko na koy himbe gara ko kinya do kindi kutay do kahira ko ni lo anga ken to no aljanna wono ana ko dangani lil ladina amanu wa amilus salihat bismillah ذلك الذي ati aljanna yani hunga يبشر الله allawi ko عباده mun nyagalindini الذين aywa ti arjawa allahi ko mun nyagalindini ko be kinya to na aljanna kun allah ko mun alladhina kunni yamuni amanu igatumuni igara wonde surun golli قل ya rasulullah mutni dangane لا أسألكم gentan kunya gana عليه nyandindegi أجرا musoya إلا المودة maganta kanu في yenye القربى fare marentindonni marentinto yani kini mo sikanya we ko da hanan atinta musumu na gai masrebe gandati wo bati kille bugondi ni ido Allah naga illa na atinta musumu na gai himbe gani agai me kalle kini sikandinga musontanu maganta Allah sallallahu akiyani de muso imam muso mun da gai maganta karakanu nya fil qurba marentin tondi al qurba bil ma'afa Allah fare sallallahu amarentin to be anga witu kebrenga anwo kun kanunu kenni Allah fare sallallahu kenni agolle yugo tugaru muso agar sure qore be yanda tampi qore be yanda winyabo be yanda harsa aga wanda كبير أم سوي ونمني أن توادوا قرابتهم التي هي قرابتكم أيضا قرا أمارين تنتو قرا كم قالوا آية نيانقا قوتا ألو آية نيانقرا مكة يعني الله فارم مارمون أن كوني مخا مارمون يقري كبيرنا بالنسبة إليهم وندا نيكون قلنا الله فارم مارمون قليل الله فارم قتل سنة كن يكون يمين مارين يكون مي مارين كلي بوندي اي ما خد سولني ديغا har san ta ko mi ko kina Allah farida ina nyani imeda iswana kisimi iswana qoy kibra ayru kusi kisuma na mo mektana o ganna islamin kutunga kibringa innamal mu'minuna akhwa kibra Allah farin qatin sunnin ni islam qatin sunnin wani Allah ga yamar ni tike be ya islamin sukama keni mana bani bila kebe Allah farin garin Madina majinan konda me kan mamiya radiyallahu anhu al ansar iti me daga ne iti kingo be haygari ke aga akhiyare le me parce que Allah farin digan kan ni Madina
ara kanda aga marini awa aho yare lebe ari qari aga debendi siko kebringa qara hokka huma meada aga na burundi wondi ga kine ara aga kanda aga ho yare lebe ni ari qari aga debendi madina kon suko mande ina nabure ko rek huma me ira rekata Allah fare nda sagandiya tintan aya li ke bilenga ti Allah fare nda ganya gana musoi illa al mawadda fil qurba qara qanu ana mari mun qanu ngime kiyo samana sura ke ko ati mankan sura nyeni ke aya kini madina aya banin khara wonni tahillu arawna ari madina kenda ari makka ka kini mana bani mana sikandi hasan o ken konni kenta mana nyiri alla ma hanya ga musoi nandi aga naga annaga wonni awa ago alla bati be nyana alla qadiye be nyana ahana nya duna bimba ne sabura nan tinto mundu kata alla duna bin sabura khara alla fa sallallahu khara kanu ahana dun gonun kanu kinga nanya kinga ngana sabu na gabati walli ga gada na gabati tinto ndi alla kinga ngana sabu na ga yimi qatin to ndi kata allah ta'ala bo hasanu ke mana ko ni asnda ala kulli hal allah rasulullah ki aya ko ni wase adun kono kadwe dalle adun kono darwe dalle agar ay meti mani ay meti udhakkirukum qarabati nga simandini mare munga de ati qari nke wodi kana mu honu hilli to qagadi qur'ana adin sunna nga simandini mare mun qare ati qur'ana adin ke sunna adin karunko ati kunta gilli igo dome dunadi ma igara menyinga lambe nokuma igana menyinga lambe nokuma wakati kebe yani woduna nyana dome malagara yo wundini dome qur'ana adin ke karunko lagara ko dal lambe mo Allah farama al-kawthar ati wo menyini ngana inda menyini ngano yugo ngorni adda kunde iwa kabana tilla mege jinda kinai ngote ne khasiga menini matonyeni awti ne qur'ana dingi kan ngote Allah fare ke tani matosre ke gara himbe nyam palle antatu ara sunna nyilla ala qur'ana haramu kini qur'ana do Allah faris karam sallallahu alaihi wasallam hi qotu hilani Allah farin de qari hoy ara ko intabaka dome yoduna kusuno dome may gara meni iya ka sallallahu alaihi wasallam ibra ko Allah farin karam go ko Allah farin karam go Fatima Ali adu kumra lemu susara kini ho kere kere nga Allah farin lemu Fatima gara himbe nu sara adu Ali kunga suko manten kamundi kenga na buno Ali ren kutung ahana kunga kutung ahana kamundi parce que bela kebe aya nga yanka
إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت تطهيرا الله فاري الله تيوا مندان أنس أو أغسلني الله فارن كارون كو سنة ويا هم بيجان تهم بيهالي الله صلى الله عليه وسلم أيمه علي خري نا فاطمة خري نا حسن خري نا حسين خري على قوهم قوية أتي الله قوانين دون كونونا فطهرهم تطهيرا ودن قرأت أهل العباءة أقرأ قرموس هم بنيا الله أنك تنامنا هم بنيا سنون أي هيك إيمي علي فاطمة أرو حسن أرو حسين الله فارن دون كي أسوس رني نقا أوتي هو أنا هلوي باني كبلا باني باسو باني هم بيجام بساسويا هم بيجام بو حسن أرو حسين دي كنيم بساسويا nasa bunya kunyi ku hawre I hawa nya wure I kisima nya wure I ma nya wure ke sawra Allah farin sore be ga nabu Hasan da Hussein di kunyan pasa su ko mandega ken ga nabu no Ali ren kutu basa Ali ni ko hawre ken ayya gare be tanare mu ibra kunne deuxième catégorie ken ga nabu no aqili karungo Ja'far karungo adu Abbas karungo Hashim okuma kumo saka Ali le mun kama min ga bo Hashim di okuma jakka mu kabene min ga bo Hashim yali lal mutalab ngam madhabin ni wondi kuntu ho ga bo mutalab di Ali karungo awato akhili karungo widi Ja'far widi Abbas widi kuni Allah faren ba watu kunai ibn himbe serebe dambenga sabati kata akhiliya kata Ja'fari kata Abbasiya asuka mandin Allah faren dukiye donc kwani Allah faren dun konuma gongo ndengari himbe no kanum bala woni kanum ndengari himbe no kanu yendi kare kare ma kenu anganda hadisin kitabun bai an wani ne Zaid ibn Arqam ayaw hadise ke hilana bila ke Allah farangati inni tarikun fiikum thaqilain kitabullah wa ahl baiti udhakkirukum Allah fi ahl baiti muhinu hil tuqagar indan wudi Allah kitabi adin karmo atla qarnan udhakkirukum fi ahl baiti ngagai ya marni na qasimani na qota gan da gadan karmo ko de karmo ko khara to gidi ite Zaid ibn Arqam Allah farin karun goni goyi ay yakun ta karun goma atilla kun islamin umma noy kun to on konde kun to ummahatul mu'minin duran daron ta kun to ngo kun da islama wonde ken to ummahatul mu'minin ati Ali karun go Aqil karun go Ja'far karun go Abbas karun go yani kabirena ngana ke jami hay ken wurin an ga Qur'ana warno ko Allah farin kanun ke antayna muhali an Allah farin kanun ke warno ko honi Qur'ani ko honi dinanga ko mbugutai aga na ko ni sahabani ya mbuguti dinanga ya mbuguti Qur'ana ya mbuguti Allah farin sunnanga iwo bakana Allah farin kanun ko wono la andal mo kutunda mo inda tu mo inda kanu mo ona do Ali yara dinan toyi iyana kanu dinan toya yasa Allah farangati inta gilli igaw do mi garin illa mbena an na Qur'ana warno ko antanya na muhaliya an Allah faran karu kinarno Allah faranti inta gilli igaw do mi garin illa mbena an na Qur'ana warno ko yo an na tisri ma hangen kuda sri ma hangen kuda ne ngon kamo wodi ya subhanallah gilli hanguta hana amana siyun palle hijra hana be ganya nan bugan kara salama on tora irimina iri hata min rahula na hangen kuta
Ja'far nyadi anya halle Usman nyadi bun Affan Allah farin li nyare nyanteni arwa ari dobe amanya Allah farin karngo yugum palle amaya karngo yawon palle Islam wulli hata min Afrique na to haramar makka surhina killa be no kutana kon litay sahaba litay amanya Allah farin karngo yugum palle amaya karngo yawon palle ngai sirri ma hamin muta wakem nga nyam ko be ka bakyo bakki ko nyal Islam wa antanya na karngo yugum palle antana yawon palle anke na te tisri ma hamin kuta anke ma ndu damini nan tambu sahaba yoni kemi de ko won bang e ken anke mbugo sahaba ni ken sahaba do Allah fare ina meni ke bani ko sahaba ni Allah fare ya sahaba ni kenga kata baka mo we ma so urunga bu mo be do islam mo pati aru dina bati e ken kata kenya na o khille makin Allah faren so gorenga kin Allah faren ko nago na damben tunundi na burunga ken ma ngara na hokoni himbe do tun Allah to me seren gabe Afrique re a hatem bineni ako mu Allah faran sabani ne wa kem mo bani gani Allah farin ni qaso run gabe yon Afrique ne hi wono seren kanake yawbe gongondelli serebe ganda ike dambe kata bakiya aro serebe gandi du kahu ike Allah faringa na tuan piti yugoy asuni gongo de bani asuni mani jahannama loy serebe ganda ti serera am piti Allah farin sore ne Allah farin sore ne gongo ne mani jahannama loy ne serebe ka ganda ti ikin Allah farin sore ne am pitai ken kamanin kahana aw ira mani kada ti jahannama loy nan kuna kamana an genga mati anni Allah faran sore himbe gati ne an gen takkan na jahannama yi anda hinka manin kallen kata kanu jahannama yi sire ka tanda ini sire nga bane ini Allah faran sore nga bane kanu ngenda ta he gina gani ka do Allah dunguni kan na kyawre sire su gandari ya ngen Allah faran sore nga anga tani Allah faran sore walli gana tikina ken duran daron ta wondo ken duran karama ken munyananda parce que Allah faran sore ndo ho wonda bana ama bagi ngara tikeni to mi makendi gari sirenyi me yani i me hojanga ay me gatina anyime nge kanna nganda ta he gina gane ga yimbe loy muno de ko Allah dunguni kanna kiyai wa harsa siren siri kanna kiyai maga andu wala do hakirla lati do hakirla fumbate abbi nimyani ma ngari nyageni ma ana kunda Allah inna a'tainaka al-kawthar awrni insha Allah kim manan yuwani ti Allah tida sogore barkante gaben kini Allah fare yani serenta no himbe sogore ngaba Allah fare aga barkante Allah fare kawthar manan woni kenga donc serega tan ni Allah fare sogore annaka riyama diganda kana wure nganda ti gare ni andai to munne ba yimbe be ga koni no annan kadu kenya wure o kiyani Allah dum kono diga kilenga serena idu koto kenga kibla gilira mo ke aya hayni aya be ga dangi annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum atire wona adun kono kanu kenni musonta no make ati aya bane ni Allah sallallahu
Allah fare ona ya wuzuna hon suwara wa aka gumun o manuya kebirina adun konun koni ayi me koni aka gumun koni to o ganda kusiki hay kebirina himbe ngani wajibi nga islamin kama himbe ngani wajibi nga mu'minan kama la an ganda kusiki wutuni hay anga walli fa mahabbatu ahli albayt fiha as-sa'adatu was-siyadatu dunyan wa akhira anga walli ku ayanu ni nanti Allah faren kan gon kanuye wula lingin ta gon ngani nalu lagara kanan ka gon ngani nalu lagara haza wadu ke qur'an kama wuduha shams sire sugo Allah faren kan gon munda dinan tanga o makin lagara me dunari re awan kamundi sire sugo Allah faren kan gon munda dinan tanga duna dire akka bane ngan kamundi an wulalin danga aw kani ka dunar duna danga parce que duna kanan ka gumu Allah farin kan gon kan yendi aw wulalin ta ngadi la gara kanan ka ngadi aw wulalin ta ngadi man zawla al mar'u yuhsharu ma'a man ahabba ba ko ndo adamari me la gara kota Allah na mun ni ka pagoni an kanan koda kanu wonu min jang wodi mo gonun ko ni ayani sikiri mo gonu sikali anta dangin ken Allah farin karun ge gande sirebe kanai kibira kana sirewa da kharame kan Allah di Allah da fillah billahi ala Allah ikisman Allah farina ayanti karakenya ayanti karaketon kibe a kana hunna ya karakenya karaketon Allah gar himbe ko a kana hunna ya kinkam agara hata himbe anya kinkam agara ya mar himbe anya kinkam ayi medran qalu ke na sabu Allah farin kan ngani kenni duran batiye yayi duran na hata na wukina kibran besuna hay ango serebe kan lemaw be suna hay ango serebe dum lemaw kibra digamen don ngana qur'an digamen palil balagha aw qum Allah gara koro nya nya oda ngani ila annahum ju'ilu mahallan lil mawaddah وهم لها أهل خلاص أقول الله قتون دعني الله قتون دعني إنكرا فارن دي إكارن قسنون ينيا قانون يندين غران ndi idabari akani qanu wandi nyaka hana dunke qanu yenda qur'ana ardigame be ko da fi balaghatihi aw qum agara kya ko da nda faren di dungo sennun taga kuda ani kanu basa iro kenan qaba komi digame higara kinya kona grande digame do yema bismillah ومن أتي من بين يقترف كين عندنا أيوة اختراف يقترف كين عندنا كلنا حسنة كل سرنجاني بتي نزل له ونجي إني أو حسرين في كين كمان حسر كذي إن الله الله تعالى غفور أياني كفرانا شكور أياني أو كل سر اللي كنا ابن عباس أو كيف كنا خامو بركة آية بس سبني تيمم مسلم داعي كياني دين ما عندك قانون يندون قانوني ابن عباس أو تنا مريء أتي فمن اقترف حسنة ابن عباس تبي مريني سربي أنغند الله فارين كارون كقانو نزل له فيها حسنا أنغر الله فارين كارون قانوي بينيا
ona hosire gabe kinanga na jidi inna allah ta'ala ghafurun ti qafarana nyeni allah faren karun kanananda shakurun allah ni allah faren karun kananu igolle tugunane awari na kufa ibn abbas wa fasar ni kemo ko kare ne ti allah faren karun kananu بسم الله أورا يقولون يلي كافر من دنيا افترى محمد رقارن قدو ناس والله فإن يشاء الله ما كان أي مدقى من ينكي إذا كا كوني نعم وكي كوني فإن يشاء الله تعالى قلنا أكيدا تعالى قلنا قن يختم أنا بيغني على أنك قلبك سند من كما أمو الصبر إيتوران كما إدقى من يقولي أنت هربان ينام وعلى ركين قن الله فارن سنمي الصبر نموني ويامر الله الباطل والباطل ديامو الله وركم برقا ويحق الحق انا ترك السبت بكلماته كلمه ينقطع انه الله ركقن كسكو من دنيا الله تعالى عليم ايان توان في صدر النور والسبحان من دنيا وهو الذي الله تعالى يعني كمن يقبل التوبه أو توب لغنا عن عباده بكائكم ماني ويعفو الله يبني عن السيئات بكا كل غرور ماني ويعلم ما الله هندو يفعلون ويستجيب الله الذين توب لغنا إكم ما شات مسكين انتهى من يانا ندارا كورا نمساني وشات مسكين أقواندو الله يانا غدنو kunda suru antu bundi allati irantu bulli ga iya hamma nimisa di ndara te waran ta minena aga wando komena annabane ka hakeni mani istismahu sahib alhaq haqq gumin ya hay mundiye angara himbe khale yurgu mangara kemi nambara mangara sebe teti mangara kudu sebe kaba ken kale nya ga bundi gindanga watu angano kudu herinya akalle be ga nga sagane mo be si say mi hinnan ni daiman allah hinsu mo osren ni allah faraji batunda esere kalle ga wala anda ko ne kalle anda kuda kama aywa anga tan tubi anda da khawran tanya o tan na kalle sagai anga na tinase yango aya buma aka mo ni moro mun orange mono malteli mono mobi gas orange money kalle be ga anna wara katani morona anna akhiri ani moro tanai aywa kini ngira naga ani tamu ni du kanda anya kalle awani keda kinanga wa kamantu na kada ya bunga wanga kewa wasane an tubi kada Allah aka man kallin nan Allah yi min wato an tubi atuba mo wontamma akita mo wontamma asentata Allah kento mo be awan sono be kunu andai ma karanganya kina gara kona kai lanti innahu alimun bi dhati sudur iwa tubi liga himbe ga wani wandi an tubun kullen ganin mawabe annai ma an ngatu kana Allah wato awam ma kemo wani ganta ma tubu ke wasane Allah wato an tamma Allah wato an da ma anya kine sisa ken ga wani sonu meli mo Allah wato an ga tubi bane a wase lalim nunti annan to ko kafar gisi mun ne yana ken kamanenda ba ken kan hi gore untuk Allah ya ya ulan ma himbe kalle ga wanga asse ga tanda an tubun qur'an tamma an na kafar gisum ne ya kamanda an garante ni wa ma karante ni wa masare kalle wanga an ta kaman huwa ma ana kine ka an ta no kutu an ta warratu an da bo su ta ka bare an da tu se sa na kalle ga sagane akan ke moya mo tubi
kata Allah taala an ko kafari gisunde yana kamanda ko nuti yere akalle be ga wanga tanna sadaqa nanti Allah na barayin sahaba o keso man ko ni ko mum pa kanyang ko aga wando Allah na sikko ko kisoro nga ko mi haqiqa ndayari kebirenga anna ya hayya munde anda horenya bondi manda anna horenya bondi manda mo an kutonya bondi kebirenga ya hayya munda mo angara himbe bonda da anga wasurandi mo be asibi ga wanda anna kenya asibi ga tanda anda ka horige sumunde nyada wona me to na tukoy na me mara ho bondi mana bo mana me kalle mo simi mana me hore nyogu mana me ba to bondi bismillah ويستجيب الذين الله تعالى يوم جامني كم تمني يقرأ كل سر كل ويزيدهم إلى ما يسألون مؤمنا قو الله جاكنا كبيا إيوا دبر كل الله يدوم مؤمنا قو كينيا كبيا ميقرأ يادا بسم الله ويزيدهم ألا وتلا قرنا مؤمنا نجيدي فسمداهم والكافرين ينقى قدر وكن دمني كم قدني ولو بسط الله الرزق الله تعالى تبقنا ورجل بيني يكم سدغني لبغوا جنجيا سوق من دين دغرا قرنا تسقي ومندي ولكن قصا ينزل الله يو ورجل ينقى لا يرى بيا يكبي مندا إنا عندي هدى na kotondi hoda aha iganda guju koy aga libbe sura mobe ha kibla duna kare innahu Allah ta'ala mo aba yani awa himun den to ananga ikomunni ayari to Qur'an ananga di aw komensul halantu kinyani anga sura no mobe di aga ndai Allah wa munda an sura mo awangar jaganya na kem monya asuganda be sugandi muradun kita kewe duna o karen biski hatagi yendo lahi mian sigi duna go sigi aga winke ma koy mobe awan ke ma koy mobe aw ke ma kuma ga lara mobe kona ko swakar kona ko meso kona ko pesgini kona kilinda barno go ternadi kibiya hora hoy horan takenga ho maga honta ho maga kibirenga kyongureni osu kondo de ngene kendesa parce que c'est so bani timande kyongureni osu kondo de kibire wona me timandi ne me sapi ke me timande no ngene duna go tageni ken no ngene ogo me sarana ken no ngene ogo yurubeni Allah ta asui maga na besu nyoro ni hungu magondi ngai ganda kenya kinta duna sigini kibra wana hay koy ma na hanna gidi kiya sabone ana siwa kun radiyallahu anhu ati Allah farenti kina hadith qudusi ni inna min ibadiy al-mu'minina man يسألني الباب من العبادة وإني عليم أني لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده الله فرت التي تيجي قمين يقولون أبي كنيا غنا بتي موسرين ويتينا نمديدا إك الله واتونا نكيم مغني وندك كملا دي كابا دونغا عمرنا دي ken ka gandara ribani aw bono ken sabura tadu ne ken bati mo woni nada ken tala ken da manni ngama kata Allah batun kundu Allah wa tunga da ken ne ndara bani akawari bi na to an ne ndengi khallege ana hana kiyen
kegan de wara bane aw kawani aga nda kawa bane yesu bono atun ko min go wari mu'mina nyeni ko on ta so ni ma anya banna horeya kegan ya korindenga bane korinda ko ma bondi ke sabara mo kinya na bananga mana to surede ko ka wono ko on ta dun so ni maganta korintawo nganda kinya bananga bane aw ngana sere bonde mo ken to ko korintawo atinga Allah yaali ko mun pinun dabarni nyaani sondo muntu nya to ni himo den to ana awi kula ko mango Muhammad Allah nyaga tanangi mun sawaba anga ni kenya langa anduna da Allah khara ana siga na yawa wotini Allah an ko musliminu binu ga wono huwa ndiso ndini mabannago awangeni kenya ide nganya gan Allah nan maganya kurinte de tampi nega ina ngezo yon ya hoye ken ko ngori gani ni mi yari ngo kemma ha oda wala ya angin ngi resere bane وهو الذي الله تعالى يعني كما ينزل الغيث أو كما تقن ينقنني بعد ما قم بالي تقولون كجيران كجينا تنتقريني أياني هنن سانقني يعني كمين الله تعالى أياني خير بيسندانا أياني تيغا تنقونا ومن آياته مفسر الوجه وهو الولي الله يعني بابونا ناري أهرن نقص أين من يسوكوا wahai sisa besuti kame amo ngara kontor angana gera ko na retini ana pinya na panya nan konto angani hamana bani yansuru rahmatahu aw kame ke sangini arna kino bismillah wa ya aw billi alla la ni damdunga kamun tagandini arumnya tagandini aro himbe kunga sambe kamun dumundi illi homarande suya ngadiga nokusu annahu minu Allah taala ayani laniyana na kamu mede abiga sanke are ka pamede birambe ya sha agara khanuni kamu meya atihim bede kingaran kun kita gilli masiba suya dunani an musliminu fa bima anyatu hunni awaki tungara ken golle Allah yambene baka himbe ma aganta kin tubana gal nadi kinya gabeni وما أنتم أنا تكافر أنكم كمانيا الله كنتو يمولي يندي وما من ولي دي من دانا تنتندا كافر دغني إلى الله دغني ما دي من دانا الله جوا ومن آياته يقوم من الإسلام أم بقرينتا كون سورة كان الله الله ده هو غرام كتا أبا كان جنوبي هو غرام كتا جنوب نوا عند كينيا سيا غرام كتا hari angana kobi haranga na gungusi harante hun kace ngana kuti ko ho garan kita kinno kunde win karana kinno kunde win bini kinno kunde ngatim patendi asu angara dinu benya a hay kamana kinno go abuwa anday bidu ndanga ga aw ngina sabu nan sigeni mi islami am po brenda ho garan kita mere ngane no bidu mere awan qur'ani jinu mere gantano awan segendini hasanati odo imrana kama bin husayn yugo nyugoti min ke koni gara atirndi ke sahaba qore akemo kundu awatuna konto kundu nanya kundu ngi watirndi wati ma atirndi atinga tirndi aratirndi ati imrana angene ge watu mo kene mani kenda ni oti ila karata maganya ati wallahi nge imrana nge wote munda basre be ganda wote kanu Allah ken ka manin kanu bas Allah to daga ni himbe da ga kita aga yimme ya sabuni igo himbe ya hanaga na yi makin buga ga dikinya gabe ni
kebriŋa wate masiba ñani aw koma nin qurandi ma koma nin segendi hogo kome qurandi ni maga wan segendi namo ken kanunu la masiba asrini ti komenga ya sama Allah dun konu masiba kanu Musa alayhi salatu wassalam akendo Allah yi dunya na yugo ati Musa ako Allah da hal nugo yinga tanin pajun jara ayi me wato nta ko na geda Musa ni basinta Musa gondol le magondi Musa ra ko Allah da ki yugo ti hal nugo wi atanke ngatu tinna kanda ti anni hajun jara Musa diga asagande arani jare donda yigo mbogo na kari atin kama anya kama wa wonde haaju wiyati na kanda wa anta anda mu ndiganga worinda ni anda hinya kundu ati Musa yuwo kena ro daraja nuga batte awro maqaba nugo batte Allah pindi ari nyaga ni agolle ta kitana anda golle dambe sunye wundi aranta kitana be biran biya gara kunan kenda an kin ga ya wasila ga baini wa bainahu kebirenga kin ni ngara kin masiba warai yani kin masiba sabura yani agaro kin daraja kitana yani kin masiba wasilatan lahu fi nail tilka daraja ke yana suni kacce nga yugo kai daga ne abu daraja hirta a wani wayan yugo kai ahin kintenni asa hintenni allun guntenni amur guntenni siya numura bangen suya aranti katana yime albi kinga na hadu ya kone o suna mani simana na ko Musa Allah na tarik kitere ya gini ya ona kinya simana ja hadu tana o ke Allah ko no himbe ga tikenga aha minta taro kitero yare siya nuguna honsuye ayare ngo himbe ko Allah ma ala kenyi da ke masiba suwai har sa antak bana kita har sere ko nyan satenga nan kari jarin tondo hoydo islami asna an kena place korenya de no islami ko taburenta kan islama hullu warama nka atuna tagiri Allah ide maru anda buranga bondi de as-sabru inda sarmatul ula aran kitaba ne agri Allah yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kinna ndiga pananga kin ko ga kadi watende iwa sahandini na bure bonde gandai ina me kinanga anda ya ansira kara an me ma himbe be ganda ma Allah ina so ko himbe ganta himbe ga pasai agaran kitaba ne awara Allah yi iwo ho wallahi kende dunadi ina Qur'an de junubu ngandanga ina segene junubu ngandanga bismillah wa yarji wa min ayatihi ومن آياته أو كل الله تعالى أيرنا الجواري أو هوري باي في البحر يحنني كالأعلام هوري قورو أموتنا نكمل غير قورو يعني إن يشاء الله غندا قانون يسكن الرياح أنا حنكون تيجي فيذللنا هو كنا كرا رواكد عندي إستبدال دعاني إنت دعانا إن الآيات كاي في دعابه ذلك هورو يندي حنكنا سبرانا نيجي بيسودانغاني كينغاني كوفاندانا أو يوبخهن honsu huren bay manna wugundini Allah manna sigini Allah mini halaki himmega ti honga huren nogon dum gonu ngara ken golle ويعفو Allah wo yampene baka hogo be ma kunta to ko jinni ويعلم الذين ati yemmunga to tujadiluna kum gafran lemma بآياتنا ko ayanni ما من محيص nanti urno kunta awai kundangani de فما ajihim beede igara kunkina kuma belli honne suya متاع الحياة dunadi kenni ngarinta kun daga minni kende pengani de Wama- dunaka agama kontandi angna kontandi himbe إن الله kendo Allah ni kike baraje ya kinyam pasan taduna kallenga ayan duman taduna kallenga الذين kenna yemmunya dagani iga tomonni iwi hinum besimini Allah taala والذين يمو بين يجتنبون
كبائر الإثم kunga walla tono junubum po qorenga والفواحش aro junubum po tugunenga ما غضبوا ko ngari nyangi da ho qore kunyemmu ganda butu kunyemmu iwa kawarge simunde nyane yani wo yahide ngandi butundi wo yahide والذين aru yemmun tigana kunga jabindi ikamandangani أقاموا الصلاة yemmun tigana igara sallen dumanni kuyemmu awahin chanenga ido me nagandi kenni me shawarenga وينفقون kuyemmu wanna faqannini billi honga غناهم ogari warjaakinga والذين yemmun tigana kunyemmu billi tunyamuden ngani kita kuyemmu ينتصرون iwo kempene itambomba ne tugaruma intadangini kendi وجزاء basa سيئة hokuri bane tugaru سيئة hokuri bane مثلها amminni tambo tuga indiga nka tambon tugande nan dangi an pakenga kembi do tigande nka faman allati yemme be aga yampeyti munana maga nan tlagari nakanu yensuronditi ya haynga فأجره ken kaman baraje على الله Allah maade إنه malangaran tambon tuga amma yada nka baraje tanda de nka angana tambon to no na yalla watu kana Allah ti baraje mo kenda imna islam ana mani mundu ke wodi ganinda kan ta hokta nadi ke ga wodi ganinda ngam hokta nadi ana mani yana ngana dangiro ke sagai aywa aw gemena dangiro ngo ko holu ngalli kan ta hokko bono senden kallen ko bono kan ga dangi ke sagadi kallen so ko bene anda mina kibra dayama Allah subhanahu wa ta'ala amma tambo tugay kaba sharti ango tempene an kallen meya nan danga yikema diganda ngana tambo to kono ati kinyalli kida inda kin kamani ngetwa bismillah إنه Allah ta'ala يحب الظالمين anta baqanu ana munda de nga bagu serenga aka manani tambon to gani Allah ntamunda ma ka manin ya hamma aywa ken ka manin kun kallen min kangara baqai benya ken tali Allah de baqalan nan siri ya hay mun Allah ma anga bagu himbe haraka manana ya hamma ti Allah qanan ya hamma fa Allah ti intamunda kibira kina seren kanundi baqai haraka mangani kallen tugandi anda Allah kuta haraka mangani ya hamma ama tugandi anda Allah kuta kibrenga bakanan kan ko ya hemundu Allah ma bismillah ولمن ati yemme beene نصر kengari tambon tuga inya hallinna tonya ati tambo tuwanunga من سبيل ati junubu igandenta tambo tuwana kamade angara tambon tuga junubu dakenga angama dangi antambon ko ni إنما السبيل nga junubu ligandemo yemunya kamma يظلمون الناس iga baka serunga iga bonondini nyendi بغير ni الحق hakka suhe أولئك ati kum bakanu yanga ngati ngidangani ken torandini ولمن nga wallahi yemmen beini kenga sabari وغفر aga yambe إن ذلك na sabari na nyambe من عزم kyani in الأمور sobe ngade ira nyanga an sabari tambo mpai Allah wa tu kana mogon suri an tlakare an yahi ati kyani in sobe ngade ومن imbe ani in sobe ngasere na kenda bari wa man yemme be يضلل الله Allah kenga Allah garagen kamanen awan sangundi anna tu de mandana ta Allah ko sangundenda Allah nya hallina sangundina وترى الظالمين Allah wa sallam awuci ama tangotuba awuci ama ba usre iya ni baqai Allah ga himbe sire nda kenna kenya nya yo baqai aw sabarni anda tangotuba awuci bismillah وترى الظالمين يا رسول الله أن بقان ملي بركبه إلا ينغت ينغري إن تكن بقتنا هل من سبيل يلي ساغا كلهم كت ساغا يولد دونادي وتراهم أن بقان ملي يعرضون إني بالي عليها يمبين كما خاشعين إما ينقندني لون داون دغني ينظرون إلى يمبين باي تياغيا إلا هم دغني وقال الذين يمنتي كونغا تومني من الخاسرين di kasaran donga kunyani yemunga iga kasara imeni dunginga i kasara i dungonunga wala ngara kotanga ang dungonulu arjanna amalo anya kunda lemu mahurle aynul binugo am magano an kanun do wilidanu an perdi kundi
an perda ni be khara lo yimbendi kenya ni perde ni me kamba amman du kita jango hota ngabanna kimiya lawan law amanu igan tomondi na golli sirenya imay perde bismillah ala na'amtum tumdanuma kum yanga qatayli kin du mandene وما كان من amanya أولياء gilli de mandana tindi tumdan dangani agabi de mana nallo bi walla yanga qatayna ومن yemme be alla garake من sonami سبيل kembirenga kanda kille dade kin dangani alla gara sirebe komo tunyamunde nyana kin diga kille ngata komo tunyande nyana kin diga mo ngata ken kamane ala kande la khenta rankan bismillah kembirenga qajabinde aga kamanda de na bale na batu kamane ya karakenya honkane يأتي ko يوم ta ga wurini لا مرد sagandanda ken dangani illi allah hinuma de ken dara ko danya ke ko danga tugu no kunta ko me dangani ke ko danga وما من نكير aw kutande manya aga dangani ke ko danga de makinya anga ta manya bani am paten no ko be garanya ke mo tin giranya ke ko da kutande dari de aga ne mun no ko be kamma kamun no ko be wuri o kuda o wasa bismillah وإن أعرضوا inda balli وما أرسلناك la rasulullah umma qiyade حفيظا nanya tangandane عليهم kamma إن عليك ko manya an kamma illa albala o ma ganda kiyani dai وإنا an kada kidda bari o go tunganga إذا أذقنا الإنسان onda sirinne temundi illi o tunga hinneya فرح wa بها nema dina sahandina ku ana dagaran karan nyagali tinne magaya وإن تصبهم سيئة illi hoburenda ikitaga بما ti hon sabunga قدمت ikitu أيديهم barakin golli فإن anna الإنسان sirinne كفور ananya fisiringalle akada amma akida bari لله Allah ganan nema kinanga maka dagaran karadi Allah tuwadi anna kufadi anna batwadi anda balaw kinanga ga atu anyi mena kinanduya kebirenga anyaga annan tubi annan sagadan palle bismillah lillahi ma hunsu alla dangani agaw kamundi ado honsu kengo ngendi akome atagaw amaraho Allah ho tagana يشاء agara ken kanu يهب إناثا alla na yagarun gini yemmeya يشاء agara khanna kin kinga are men suna yagare ko nabillahi lutu mogomme ko shuaibu mogomme alle men suna yagare kibra simme hu ko mosruya anda har bani na sere amaru quru alla na gale bismillah ويهب الذكور awalle nyugun kinni liman yemmenga yasha'u. agara khanu ko ina yakinga ko ne gawni nabillahi yaquba mo alayhi salatu wassalam ibrahima mo asuyugo kebe nga sebe ka alle nyugo nyangabo maga wasotiya aha maga ndu darotiya ay lenyugo ngabe gini alla ko masruma am har bane bonondiya bismillah mani nyami yimega lenyugo ado yagaru alla kinya sebe kada alla faram pay lenyugo ngama lenyagaru ngama ndalli won gaben kita ndalli ngaren gaben kita kinna ma ambono dide ay alla ko musurunda kimmen gaben kita araba ka alla kanni no kuma ngonda de alla ko yini wani bismillah ويجعل من aw yemmen ganyana agra kanu حكيما. aw burugenga andalle mesara kimmi mu alla ko mundi zakariya hay nabillahi isa hay ato yahya hay isa hay ima lemme kita ima yaqime o kibrina aramaniya harban na sebe ma lemme kita len kita mbala ko ndarno sero Allah na kade mo asi kenallo ando Allah na hesu bil Allah be suri ko yedi innahu Allah ta'ala alimun ayani tuwana ngati tagandinga ayani lani yana nga alama yasha agar himbe kan arwanya na wawanya na وما كان fodi usman jamani ke tafsiri sire asensu lasilini fodi usman yayi sire tafsiri
inda islam gawai au kini ko usmaniya akima ko ni tafsirin di yahab liman yasha az-zukura al-kibi hay az-zukura ke lil ahli az-zihni donc balagh mo ke mulet ango waqti be di sisa himbe go yankana no woni donc al-kin ma'rifa ni mais balagh ni mani ma'rifa ndambe ni al-ahli az-zihni ango waqti be di sisa himbe go yankana no woni kenni mani az-zukura sire ya penga nan no mutu an na tu bani hanay be go yankana no woni kem pakatinga lemme ken yugo kebrenga alla yarawa toko am pakar la kayna yugo kena ko sire ganda to do ya ken no zen himbe go yankana no wondo lemme ken yugo donc alla yarawa kinna na to am pakar la kay alla yarawa kenyana arwa ngena yagarenga arwa ngena yugo ya ko anga ko yugo sahih almi kon degen jamani ke tafsir sirenso awa aw kene ke ya fodi usmaniya son kom ma fodi ya ngene sere be tafsir mutu kiyo ko fodi bismillah وما كان amani agam qawlanda sere dangani أن يكلمه alla garaken sahallemahu إلا وحيا alla wa sahallemahu nani wahayhe ko kondi wal ma ilham aw min wara'ihi wal mahul huwa hadu mayna anna alla sahemu kanya gantay أو يرسل رسولا mana harun ki katanga comme jibril malikanu فيوهي kebrenga kumparin be gogili alla ye ngina wahay nyana katta alla harun mati alla dumaynga ما wahay be يشاء alla garaken kanu إنه Allah ta'ala علي ayani kallangi Hakimun. kallamunda dinanta tabahum ma'akutum su anta kunuma ayani gemuni nana kibra Allah ti serenda kwani amma wahay an kanke ma ayan kanan no woni manna sai kanem mu aya gantai mana malika nun ke katan innahu aliyun ngasire go mo simma na kedi ma ambuto ay Allah mu binta kena bismillah وكذلك ati kem mo yani أوحينا روحا ora wahay nana kasom mo bele kem mo yani ka ora nyunki ora kem parina o katanga mani ko Qur'an ni nyunki ni parce que aso me ngarni so do men ngari yen nya worni ti karambala ko so do gumena mina murina gilli o haynunga ما كنت ya rasulullah ammani angani tuyini wahay kane mal kitab himbe ngani qur'ana kitabanga إيمان amma illi man ka on shari'an qatu ada ta mancho ولكن qasa جعلنا ko da qur'ana nya نورا nurinya نهدي من o yimmen kanna fi qur'ana walakin kanna yanqan من o عبادنا ko munni وإنك ke sawda ki aya bi alla ammai atuhim bi qur'ana kitabanga wala le imana liman ka o yani ashari yanu da takmancho amma kun tawen ke aha lan tibri wadani alla farini mi alla ti ame harfani to la ma ando alla farin comparesa ngati awre yani amma liman ka on shari'anun to ada takmancho كم بالله علي كرم الله وجهه علي يمتي يا الله بيرجع قلي كتبه الله قال ألست بربكم إيش كتب بلا أتيك ما موي علي يوم موجنا الله فارين يوم موجنا كلنا كين يساوني صحابة كتو أني رضي الله عنه بأن علي يقلنكم كرم الله وجهه الله رايا قال قندرو منيا عن السجود لغير الله علي يوجي اما سجود الله تعالى صحابه سغاونو anda hoyi woni ko tayi ngo ali yawuci iwotu ne gilagawi man wonde andu wonde tayi anda diga boy ngureti wo suduniya day wo mo yan kanada aw partina no wonde ndo gonto ma to lembe ngada bartan no wonde aw himbe kenan aga tindono bane amutina ba aw sagana tayi asare ke mogoni na uta sare ngam ago tubini nan to ngondi alla farenda ba lemunu benu ga tubi alla farenda akinyen fun kana kena ama sudi borda iwundi har tabane ke sawra ndako ni karrama allah wajhahu ke nganati ikima mungi khalle ngare gare butu
بالنسبة لهذا كيني وسيد دليا بدي كيغا مامون ولا فارنتا مو كم بالي وندا ديغا كاني وحي لنا الله فارنتا منها كان في غار هراء أني مني يتحنس أني باتنا وحي الله فارنتا أنا تقوب باتراني أتا هنا يتكينا أتا هلندي أو سلحنا متنو وما خد جماعة أو راجدين كميني أو وشنو عندنا يمي أورني وشنا يا أخي أو راكري أنا دعوة هو بتاعنا تهم بيتو كم كوتا وهاي برو ولكن نور قلب توقد أصلا من نور ينكمي كوتا نورو هم يقولون بتكلم من الله وهاي اللي ناتقو بتراني أنا هو بتاعنا داتو أنت القرآن قلت سلموا ونكي لجموا ونكي سموا ونكي أنت كنت غاواتو كمانو كموندو من كمان تكون سوتا كندانا أول وكينيا موندي سلمارا إندا يميجا دسينو تامي أنا كمان كينيا كو وانا كيان فام سلم مكني بتيه سماكني قر الله تباني إنجنا فارنا والقرآن رأي الله فارنا كنتو ولا الإيمان يعني شرائعه ومعالمه الله لا تملك عند الله بسم الله وإنك أنجم ولمنيا أم وكان دين مكلف بيسويا كتكليا كنت لمدنني صراط الله كني مري الله كليا كما ده أيوة أنا نزي أنت جميع أن الله فارنك الهادي إلى صراطك المستقيم أنت وشعرك كنا أخبارين الله هيقرأ كري وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم من صراط الله أتأنك مهلمين أن كان دني كتا كل تلمتنا كني مني الله كلي أنك تندق من الله فارن بريت كندي أندق من الله فارن بريت كندنا الله ناخرت كندنا ولا صلاة الفاتحة مقتبس من أمثال هذه الآية صلاة الفاتحة أبدان تندم آية دي مني التي والله أنك مكنن دي كتا كلي أكن كلمة تغني أتوا دغني مني الهادي إلى صراطك المستقيم لو كان اقتباسه بلغ مو كولته الساقي آية نيني الله يميغر الله فارم معنقوتو آية نيم غوبي الله فارم كري كم مغياري تي أرنا نيمان دو كسين جيدي إيكو مما أغري كومي بيخري القرآن اللي تكنان دانا كتاك لتلمتنا آية نسهينيا كو نا كريتكينا الله نا كسين دو نيمان جيدا ما أنكين دي كيم تقوم كون الله فارم الله نا رايو كين نانجين دا هما دا يا سبحان الله بسم الله الذي الله يعني كمننا خنسوا دعني كينغو كموندي على خنسو كينغو مني أتاكه أمره أكمل على نعم تمني حين موسى كت الله تعالى إلي كني واجد كني غونغوندي أروكوندي أغني هوبرينا موسى كت الله أنا توبي كوسرينا أنا سيدي موسى كت الله iwotini sahal wa konni ibn abil ja'di digapen gondo be beni ko ho matto badi maganta ala ila allah tasirul umur jindo biro na gapen gotu ni na subronka ko ho matto badi ala ila allah tasirul umur بالنسبه لهذا كله كي ايه تانغا ايه نوي هilla garni allah kalle insa gani kata allah yayi aya qur'an tangande صدق الله العظيم